cha akusalusa usipha ukuthi ke ugoma ke bayagoma nabantu Awu hayi uyabona ke akusiso ngisho nane steps somshado lesesibhekene naso sokugoma sise la ku 2.7 million awu uyabona nje ngicabanga ukuthi 2 months ago sasiku 2.6 million sesikhuphuke kancane siyakuthi kancane sikubele nje step sesincane saya ku 2.7 million ngiyakutshela ukuthi abantu abagoma siyacela abantu bakithi abaphume bayogoma kubalekile iyona nto esinayo lena ngoba ikhambi alikabi khona umgomo awubulali muntu umgomo awenzi umuntu ukuthi angakwazi ukuthi athole izingane umgomo awu affect umuntu esithweni sakhe sangasese futhi umgomo awuhlangani ndawo ne5G zonke lezi izinto ezikhulunywa abantu ezimfundisoze siyacela ukuthi abantu bakithi abahambe bayogoma uma ngabe ungenayo information ufisa ukuthola enye information emo singena ku website yethu ungene na ku Facebook page yethu ungene na ku Twitter sinawo wonke ama social media platforms ubuze siyaphendula ke ngoba sikhona lapha siyabathanda futhi abantu ababuzayo ngoba kusisiza lokho ukuthi sikwazi ukuthi sidlulise information siyacela abantu bakithi bahambe bayogoma into esiyitholile in the past 6 months or so ukuthi abantu abaningi abadlulayo emhlabeni abadlula ngoba ebebulawa iCovid kusuke basuke bengagomile so siyafisa ukuthi singaze sifike kuleyo level ikakhulukazi thina abantu abasha bangatheleli abantu abadala asambe siyogoma nabantu abadala bagome so that sikwazi ukuthi sigcine siba protective